ба фикрам мана чашм кардан муҳбакар. Ман вақти тарафаш нигоҳ ман гуфтам куҷои туя чашм мани хушруя чашм накунану туя чашм мекунам. Ман бо Зульфия дар як хона хоб намеравам, ӯ хӯрок мекашад. Куҷоба гуфти? Аслан ҷондор бошад бӯй худаша дорад. Шумо нагӯед, шумо нигоҳ накунед. Чикор кунам? Нигоҳ накарда дастону дохили анамиш сурохӣ меандозем ва муайян мекунем ки онҷо чист. Мумкин аст ман букашам. Бивоид. Филми арӯси замонавӣ бештар ба кӣ манфиат бахшид? Манфиати чӣ гуна? Ҷангара. Ҷангара? Шӯҳратпараст. Ман шӯҳратпараст нестам. Шӯҳратпараст чиаст? Ин намедонам шӯҳратпараст чиаст. Охай, Звёздная болезнь. Дори камкам. Набошад туям дори. Моҳпайкар аз саг метарсад ё саг аз моҳпайкар? Мо ба ин режиме ки дар Москав буд, мо омӯхта шудагӣ набудем. Наргиз гуфт Людмила Николаевна, медонед вақташ ба баромаде ҳамин назди троллейбус вақти баромадан наздик шуд ҳамин дар бояд кушода мешуд ки яки дари троллейбус дар гирифт. Ҳама хомӯш. Ино ҳам аввал ҳо кадану Хобро дӯст медошт. хобро дӯст медошт. Даври ҷавонӣ. Ҳозир ман Барои чӣ бо зан душвор аст дӯстӣ кардан? дуруди самимӣ нисоратон ҳамватанони азиз ва дӯстони гиромӣ. Ин нахуст барномаи суҳбати ёрон аст ки ин лаҳзаҳо маҳзури шумо мегардад. Ва дар барномаи суҳбати ёрон даъват мешаванд ду дӯст, ду рафиқ, ду дугона, ду бародар, ду хоҳар, хулоса ду нафаре ки якдигарро хеле хуб мешиносанду яъне дӯсти содиқу бовафо ҳастанд. Инак дар барномаи мо нахуст даъват шуданд ду дӯст, ду дугонаи ба ҳам хеле содиқ, ду нафаре ки яъне ҳамагон мешиносанд, эҳтиромашон мекунанд ва ҳунарашонро дӯст медоранд. Ҳунарпешагони дӯстдоштанӣ, ҳунарпешаи театр ва синамои тоҷик, яъне Моҳпайкар Ёрова ва ҳунарпешаи дӯстдоштанӣ Зульфия Содиқова ки эшонро ба барнома хушомадед мегӯем. Саломат бошед. Ва умедворем ки тӯли чанд лаҳза бо ҳам ҳастем. Хеле барнома ҷолибу рангин мешавад. Салому дуруд ба тамоми азизон ва алло хусус ба дӯстдорони насибаҷони мо. Саломат бошед. Обод бошед. Марҳамат шумо. салому алайкум ба ҳамаи мухлисон, ба ҳамаи онҳое ки ин барномаро тамошо мекунанд ва ку бибинем ки Насибахон имрӯз барои мо чӣ сюрприз тайёр кардааст ва чӣ хеле саволҳо медиҳад ва мо бо Моҳпайкар тайёр ҳастем ба ин саволҳо ҷавоб диҳем ё не? Доимо омода ҳастем. Умедворем ки барнома хеле ҷолибу диданӣ мешавад, зеро ду ҳунарпешае ки яъне ҳар гоҳе ки рӯи экранро тамошо мекунӣ агар ҳар дуи нафар бошанд дар синамо хеле яъне таб болида мегардад, рӯҳ болида мегардад. биёд сараввал шурӯъ кунем аз ҳамбозии шумо. Шумо ҳамбоз будед дар филми арӯси замонавӣ ки мардум хеле хуб қабул карданд. Бале. Яъне ин дар жанри мазҳака буд нақшҳои шумо. Яъне шумо ку дар паси саҳна хеле дӯстони содиқу бовафо ҳастед. Дар рӯи майдони филмофарӣ ё ки дар театр, агар дар театр якҷоя ҳамбоз бошед, яъне байни шумо баҳс ё ки норозигӣ баён мешавад? Дар филм вақте ки мо бо Зульфия якҷоя кор мекардем, ростиш ин филмро таъриф намекунем. Ҳар дуи мо яъне саҳнаҳое буданд ки шаб фикр карда мебаромадем ва ҳам якҷоя паго субҳи барвақт онро аллакай дар ана ҳамон майдони ба наворгирӣ мо бо Зульфия вайро омода мекардем. Яъне ҳамаи он коре ки мо мекардем ин табиатан меомад. Импровизатсия буд ё аз рӯи сцена? Бале, импровизатсия буд. Мо ки якҷоя бо Зульфия дар Москав низ таҳсил кардагием, ҳамсабақ низ ҳастем ва буданд дар даври донишҷӯӣ ки дар он ҷо дар саҳнаи гӯем донишкадаи институти театрӣ
мо бо ҳам ҳамкорӣ доштем. Яке аз намоишномаи дипломӣ ки бо номи хонаи Зойка буд, Зульфия дар он ҷо Зояро бозӣ мекард, нақши асосиро дар он ҷо ҳам бозӣ мекардем, вале дар театр ҳоло ин гуна имконият пайдо нашудааст ва фикр мекунам ояндаҳои наздик шояд ин имкониятҳо ба мо ҳоло боз дода мешавад. хеле хуб. давом диҳед, чун хеле зебо гап мезанед хонум. Зульфия, ҳамсабақ бисёр мешавад, вале мешавад ки вақте ки яъне мактабро хатм кардӣ ё ин ки донишгоҳро хатм кардӣ, аллакай ҳама аз паси зиндагӣ аст, ҳама аз паси кору бор мешавад. Вале чаро ки яъне чӣ шуморо ба ҳам овард, яъне кадом кори мопайкар ба шумо писанд омад ё ки кадом рафтору хислати шумо ба мопайкар писанд омад ки шуморо яъне ҷудо накарду то ҳол бо ҳам дӯсту дугона ҳастед? ва ҳатто агар хато накунам, мопайкар дар тӯи шумо шоҳиди шумо буд. бале шоҳиди зинда. шоҳиди зинда ва куртаи хеле зебо дошт. Он вақт ту ёдорӣ чӣ хел курта пӯшидаги будӣ туи ман? дорам. Кадом махсус курта? барои туи Зульфия ман ҳамон либосро Золотая рибка. бале омода карда будам. махсус барои туи Зульфия. махсус барои туи Зульфия. духтаро ҳамкурсои ман хеле зебо буданд, ибодат ҳам куртаи зебо дошт. ҳуснуро як сари ҳиндугӣ дошт ки аз ҳамон хеле зебо буд. Медонед, аслан фикр мекунам ки дӯстии мо бештар аз соли чанд? не ҳаме солаша шумо гӯед, солаша ин кас гӯяд. ба фикрам пеш аз донишҷӯӣ буд ё не? пеш аз донишҷӯ, пеш аз он ки мо донишкадаи Москва дохил шавем, мо дар чанд барнома ҳам иштирок мекардем. Он вақто чанд солагӣ ёдам нест, шаҳри Душанбе буд, мактаби 65 мактаби 65 мехонд мопайкар, ман мактаби 23 ва дар ҷое ки мо рақс мекардем, қаторе ки бугем мо рақс мекардему давр мезадем, ду мактаби якҷоя мешуд. дӯстии мо ҳамунҷа сар шуд. соли чанд буд? вай росту гуфтода будӣ ки қариб аллакай ман аниқ медонам, ман медонам аниқ. вале туро мепурсам. ман туро мепурсам. 40 сол шуда. ин соли 1983 буд. соли 1983 баъди 2 сол 40 сол мешавад. мо аз ҳамон ҷо шинос шудем. дӯстӣ бигем аз ҳамон ҷо сар шуд ва вақте ки омадему ҳар кас аз пушти оилаи худ шуд. ман оиладор шудам, ин оиладор шуд, мо фарзандор шуд, ман фарзандор шудам, ин фарзандор шуд. бештар бо ин корҳо машғул будем, вале аз ҳоли ҳамдигар хабар мегирифтем, ба хонаи ҳамдигар меомадем, ба зодрӯзои фарзандомон меомадем, ба меҳмонӣ меомадем. вақтҳои мушкил буд ба ҳамдигар то он дараҷае ки метавонистем. он солҳои 1992, 93, 94, 95 кӯмакам мекардем. акнун ман ба шумо 10 savol медиҳам ва шумо дар ин 10 саволи ман ҳар кадоме ба андешаи худ ҷавоб мегӯяд. бошад? майлаш. якум саволи ман ҳамин аст ки мегӯянд ки бисёре аз нафарон махсусан андешаи Зульфия ҳамин аст ки бо зан дӯстӣ кардан хеле душвор аст. шумо чӣ андеша доред? барои чӣ бо зан душвор аст дӯстӣ кардан? медонед, дӯстӣ чанд намуд мешавад ва фикр мекунам зан мард фарқе нест. яъне ман алалхусус дӯстиро дар он мебинам ки вақте ки ман хушҳолам ва дӯстонам дар гирду навои ман бошанд, дар вақти хушҳолии ман, дар вақте ки кори ман пеш меравад, вақте ки ман маблағе дорам, вақте ки ман мансабе дорам, онҳо дар гирду навои ман ҳастанд. аммо вақте ки дар як вазбинӣ, яъне бо як вазбинӣ дучор мешавӣ ва проблемаҳои зиндагият такопӯ мешаванд ва вақте ки дӯстоне ки дар як миз бо ту нишаста буданд, пас он маълум мешавад ки кӣ дӯст аст. бигзор ӯ зан бошад, бигзор ӯ мард. гап дар он нест ки зан ё мард аст. гап дар ана ҳамин қалбе ки он инсон дорад. ман дӯстиро ҳамин гуна мефаҳмам. яъне зану мард будани ӯро ман фарқ намекунам. замони донишҷӯӣ аз ҷониби устодон болое ки бештар шикоят мекарданд? болои моҳпайкар ё Зульфия? худам. болои моҳпайкар ки духтари эркаи хона буд, фарзанди калонӣ, япаи гулчеҳра ва акаи қурбон, худо раҳмат кунад, чун одамои хуб буданд. хеле серхоб буд.
хобро дӯст медошт. хобро дӯст медошт. даври ҷавонӣ. ҳозир ман бисёр вақт дер мекард. Аз дарсо дер мекард. Як рӯз ҳама шиштагӣ. Унҷа як ин серхоб набуд. Унҷа 4 кас серхоб буданд. Якеш Наргиз Алидодова, дуюмаш Ашура, Обидова ва Ҳуснуро ва Моҳпайкар. Мо ҳама сим шиштагӣ. Яке ино дер карда мебиём баъд аз 20 дақиқа, 30 дақиқа медарояну. Людмила Николаевна хай нигоҳ мекунад ва мегӯяд хайр, ин дафъа чӣ гап шуд дер кардетон? Баъд як ино фикр кардан чӣ дурӯғ гӯем, чӣ дурӯғ гӯем. Яке Наргиз буд ё Ҳуснуро? Наргиз гуфт Людмила Николаевна медонед вақташ ба баромаде ҳамин назди троллейбус вақти баромадан наздик шуд ҳамин дар бояд кушода мешуд ки яке дари троллейбус дар гирифт. Ҳама хомӯш. Ино ҳам аввал ҳо кардану баъд Людмила Николаевна михал нигоҳ карду баъд гуфт ки железные двери горят, да, в троллейбусе. В троллейбусе же током бьет. Садитесь. Не, ин як ҳолате буд ки ин як конкурсӣ буд. Як конкурсӣ буд. Баъд мо ана ҳамон гӯем режиме ки дар унҷо буд мо омӯхта шудагӣ набудем. Яъне ман баъд аз синфи 10 будам. Ҳуснуро ҳам ҳамин хел. мо ҳама нав хатмкунандагони мактаб будем. Чуҷачаҳо. Ва мо ба ин режиме ки дар Москав буд мо омӯхта шудагӣ набудем. Ва дар ҳақиқат доимо дер мекардем ва ман гап мешунидам. Ва аҷибаш он ки бисёриҳое ки то курси 4 хонданд бо дипломҳои сурх, бисёри онҳо дар театр кор намекунанд. Вале аҷибиаш дар он ки ману Зульфия ҳоло мондагем. филми Арӯси замонавӣ бештар ба кӣ манфиат бахшид? манфиати чӣ гуна? Пулӣ ё чӣ гуна манфиат? фарқ надорад. Ман фикр мекунам ки вай бошад шӯҳрати зиёдтар бахшида бошад. Шӯҳрати зиёдтар ба ҳамамон. Ба ҳамамон. Ба ҳунарпешаҳо. Бале. Шахсан ба фикрам ба ман, ба Моҳпайкар, ба Сабрина, ба худи коргардон, ба Неқадам. Нақшаш хеле хуб буд. Ва медонед дар ин ҷо бурди ин филм дар чӣ буд ки ҳамаи ҳунармандони ҳирфаӣ нақш офариданд. духтари холмурода келӣ намекунӣ? коркуниҳоша намегӯӣ? тортпазиҳоша намегӯӣ? хондагӣ боша намешавад. Барои чӣ? ақл ёд медиҳад. ҳоло ман саросима нестам. вақте ки калонҳо гап мезананд ҳамроҳ нашав. дар филми Арӯси замонавӣ яъне Зульфия маслиҳатгари Моҳпайкар буд. Дар зиндагӣ ки маслиҳатгари кист? Дар зиндагиам ҳамин гуна аст. Бале. Моҳпайкар аз саг метарсад ё саг аз Моҳпайкар? Моҳпайкар аз саг метарсад. Не, медонед пеш метарсидам ва саг ҳам газидагӣ буд. Аммо ҳозир як 2-3 сол пеш ба ман гуфтанд ки агар саг ҳис кунад ки ту метарсӣ вай ҳуҷум мекунад. Ва ҳоло кӯшиш мекунам агар сагеро бинам ромакак аз пешаш мегӯяд ҳозир кӯшиш мекунам агар сагеро бинам вай мана нигоҳ кун метарсонам. беҳтарин. шумо дӯстеду лек аз ҳамдигар шаб мегурезед. чаро ки вақте ба куҷое ба сафари ҳунарӣ барояд Моҳпайкар мегуфтааст ман бо Зульфия дар як хона хоб намеравам, ӯ хӯрок мекашад. Куҷо ба гуфти? Медони бози дӯстии мо я санҷисода. Аслан бишкун Насибаҷон, мо сафарҳои зиёдам надоштем. Ҳар куҷое агар ки рафтем, мо дар утоқҳои алоҳида хоб рафтем. Не ки ман хӯрок мекашам, агар хобам сахт барад, хӯрок мекашам. Ҳамин хислата дорам, ой даҳанамам мерад. боз сире доред ки барои ба ҳамдигар намегӯед? Бале, шояд. Сирҳое ҳастанд ки албатта дӯст гуфта ин маънои она надорад ки ту тамоми сири дилата бароварда. ҳаст чизои маҳрамонае ки мо ба ҳамдигар ҳар як одам дорад сирҳои маҳрамона, зиндагии шахсии худаша. Ва чӣ хел мегӯяд одам? Масалан ман шарм мекунам. Мо бештар ҷамъ мешем, суҳбат мекунем. Як эҷодиёт дар мобайн мемонем. бо чанд эҷодиёт дар гирдаш бо сар мекунем. Баъд ҳамин эҷод мекунем. Баъд як қалам ручка мемонем.
بعد می‌نویسیم ایجادیوتا حاضر اینجا میبرن اجادیات حاضر از اینجا میبرن با دوام میتیم هم ایجادیوتامو بعد من که خودم خوش طبیعت هستم بعد مفکر خوش طبیعت من چی گفتم خوش طبیعت خوش طبیعت هم نه اسفادشی من که خودم دوبل دوا شوخ طبیعت هستم بعد همین هر خیلی گپو میزنیم و میخندیم بعد اگر ما هر دوم باشیم این نرم است وقتی اگر یگان آدمای بیگونه باشد بعد موپایکر من خیلی میکند خودت تیا چشم میکنم بو خب کن تیا چشم میکنم حاضر گپی همین بعد توشکند با زلفیه در حقیقت به نهایت شوخ طبیعت است و بودن حالتایی که همین میدونید همه آدم خیلی شیفتگی باشن یکی زلفیه یکم سخن نمیگوید یک شوخی میکند دهنی همه گیز میشود و یک بار همین خیلی شد که کسل شد در توشکند بعد گفت که با فکرم من چشم کردن موپایکر من وقت طرفش نمیگم من گفتم کجایی توی چشم من خوشوی چشم نکنم توی چشم میکنم یعنی همین گونه شوخی میکند که در حقیقت وقتی که با کارگردان پرودوسری جهانی نیکیتا میخالکوف من دیدم و گفتم زلفیه نیکیتا میخالکوف بیا رفتیم قطعش صورت میگیریم صحبت میکنیم نگفت تو رو دید که من صحبتم گرم شد من صحبتم یکی اومد меня зовут Зульфия, я из Таджикистана, یعنی ببینید تا چی اندازه دلش گرم است نه همه وقت این دلگرمی نه همه وقت می شود گویا یکی می شود که درون می رود به خود می رود اما مردم این با آموخته شدگی نیستند و در سیمایش این معلوم می شود میگه زلفیه چیکار کرده؟ زلفیه چی شد؟ نه خیلی میگم چرا تا زلفیه امروز خاموشه؟ کسل نشده باشه؟ نه در حقیقت بهترین یعنی از دوستی شما باید یاد گرفت دوستی رو از اوده رسم کشی میبره؟ نه مو رسم کشی وابسته از اون که چگونه رسم کشی مثلا حاضر اگر من به شما بگم که شما رسم زلفیه رو کشید و زلفیه رسم موپایکر رو کشید شاید من کم بیش توانم خیلی ما میتونیم رمزی بکشیم این چیزا باشد یک تایی ورقی تازه میتیم و شما رسم یک دیگر رو در طول یک دقیقه بکشید یک دقیقه؟ مالش یک دقیقه وقت رفت خوب بیننده عزیز تا اون دمی که یک دقیقه یعنی اشتراکچیان برنامه رسمی یک دیگر رو میکشند ما با شما یک پارچه از فیلمی یعنی عروسی زمانوی یک لحظه که هر دو با هم باز بودن پیشکش شما میگردانیم مرحمت یا بسم الله توبه کن خیلی گپای گپ نزن من پیش تو مصلحت پرسی اومدم خیلی من فهمیدم حاضر اگر کلینت از در بیرون کنی امیلادورا شکایت میکند زکان خوب میدوند سر از او بچت ترمه میکنند اما امشب فکر کرده نقشه کشیدم چخیل از این خلاص شویم ما باید او رو عذاب دهیم سوکوشه جفیده گیریم من صورت موپایکر را کشن گفتم من صورت کشیده نمیتونم باری اول چونی رسمون رو میبینم که با یک دیگر نگاه نکرده رسم میکشن چی میکشن نامعلوم خاکو مو رسمی خیلی باید نیو یک باری دیگر تو نگاه مو رسمی پروفیسیونال نیو این همین بینیه کشده نمیتونم نکشوخی ببینی همین دو نقطم خیلی من کشیدم صورتی موپایکر مانا این رمزی است برای من رمزی موپایکر مثل رمزی گل است یعنی موپایکر رو با گل شباهت دادید بله موپایکر ما رو با چی شباهت داد من زلفیه کوشش کردم کشم خیلی مانا زلفیه صادق و رسم موپایکر رو کشیده است یعنی رسم گل رو کشیده است اگر گلی صدبرگ میتوانستم کشیدم مثل گلی صدبرگ میکشیدم خیلی نگاه نکن تو دو نقطم نمیدونم خیلی ما هم میتونستم تیا کشیدی بود
نه من بینیش من بابایشون مرحمت شناس شوید زولفیا صادقова. خاکم رسم نیکو اوخه ما ترا گفتیم که دو نقطه را میموندی ساز میشد. بهترین این یک شرطی بازی نبود، این تنها برای یک لحظه استراحت و راحت کردن بود تا اینکه به دور دیگر گذاریم و شما نیز به دور دیگر یعنی آماده شوید. اکنون میگذاریم به دور دومی برنامه که دور دومی برنامه نام دارد خصلت کیست، یعنی یک چند خصلت رو نام بر میکنم و شما دو عکس میدیم به شما و شما همون خصلت کسی که باشد همون عکس رو یعنی نشان میدید. باشد از هم دیگرمون از هم دیگرتون. بله مرحمت. چرا موسیقی میشه تام 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 خرسک میذاری در صورتم. میریم دوام میتیم. من این عکس ها رو دیدید؟ بله بله بله. یعنی هر خصلتی که باشد یعنی کسی همین خصلت رو داره باشد همون رسم رو نشان میده. بله. مگر اینو رو بعد مود توفا کنی چی باشد. آماده هستید؟ بله. خب شروع میکنیم. بیننده عزیز با دقت باشد تا اینکه شما نیز با خبر شوید که کی چه خصلت رو داره است. مرحمت. همه خصلت رو بو نگویی. خصلت ها رو من میگم. خصلت های وای میگوید ما فقط میگیم مثال من اگر دوستی باشد من عکس تو نشون میدم. بله درست است. تنبلی باشد تو عکس من نشون میدی. خب شروع میکنیم. مهربان کیست؟ عصبانی کیست؟ پرخور کیست؟ تو نه با مزه خورم. من با مزه خورو خیلی کم میخورم من. Та по тебе не скажешь. جنگره جنگره نیست. پرگوی پرگوی با فکر من. شوخ طبیعت زودقهر زودقهر یورو زیبایی پرست شهرت پرست من شهرت پرست نیستم. شهرت پرست چیه؟ این نمیدونه شهرت پرست چیه. روز نه بلیزی. دوری کم کن. نباشه تو هم دوری. الان می چیزا رو نبوره تو. ما نمیبریم. خاکسار بیا گون تامون. نه خاکسار. Да, тогда منم. خوابالود آشپز خوب مصلحتگر تقلیدکار تقلید کنیم؟ تقلید نیه؟ تقلید کار نیستی کن. Я же مسخره میکنم که آدم رو خیلیش نشون میدم که تو با اما با دیگرو بانی کو فراموش کردی وقتی نوشتنی سناریو با راست قول Рост قول правда. Правду говорите? Да. Я говорю правду. Но не всегда. پر انرژی بهترین اکنون بگوید که بهترین هردمون. بهترین بله بهترین بهترین؟ بله اکنون بگوید که کدامی از این خصلت ها رو شما میخواهید که از خود دور کنید؟ یگم خصلت گویم بد نبود. پس چه خصلتی بد دارید که میخواهید از آن دور شوید؟ نصیبه جان میدونید هر یک انسان کمبودی خودش رو دارد. بله. و این کمبودی رو من خودم مشاهده کرده نمیتوانم. دیگران مشاهده کرده میتوانم و من نمیدونم که من چی کمبودی دارم. شاید کمبودی من در اون است که گاهی بدقهر میشوم. گاهی اگر همون آدم با من مخلوق نباشد من حتی سلام او رو علیک گرفتن نمیخواهم. بیاید اکنون باز به دور سوم میگذاریم. دور سوم ما نواختن یک اسباب موسیقی است و یک نفری از شما مینوازد دیگری از شما سرود میسراید. انتخاب کنید که اول کی میسراید و کی مینوازد. وابسته از اون که چه اسباب موسیقی است. و دایره است که دایره من میزنم زلفی رقص میکند. یا سرود میسراید. یا سرود میسراید. بیا هارد میخونیم یگون چی. من میزنم سرود نمیتونم خوندم. اکنون مجبور هستید.
مجبور؟ بله اینجا ягон مجبوری. چیز دیگه نیست بیا. بیا من من- در جام رقص میکنم من خیر با دویره. نمیخیزم من جام شما دویره زدن نمیتوانید. میتونم چه خیلی شد ریتمای تو دوگانه دویره جزیر نوازی رو از کردیم کجا گرفتید؟ دویره نوازی رو از رحمتی مادرم چون در خانه دویره داشتیم و همین هم گم کردی یک دوره بود که مرکو میشدن در خانه همسایه ها مادرم رو دعوت میکردن که مادرم دویره زنن یعنی دویره رو چونان به همون ذوق من میگویم که من یک وقتای همین حواسم بود دویره هم میزدم بر برابر مادرم حالا که همه این فراموش شد چون که در صحنه وقتی دویره زنی نداریم خیلی گونه انا کوز میریم و دویره مینوازید. دویره می نموزیم مردمان اکنون فرصتی آن رسیده که یعنی من به شما دو کاغذ کلان رو میدیم یعنی دو ورق رو میدیم که آنجا نوشته شده است که کی چی رو دوست می‌دارد و چی به کی پسند است از یعنی از ماه پیکر رو به شما میدیم و از زلفیه رو به من شما بله خیلی من بینم میدونم چی را دوست می‌دارید مرحمت так لیک نمیبینید یکدیگر و از یکدیگر نمیپرسید که اگر یگان جای نفهمو باشد باید که پر کنید این قلم شما ما باید پر کنیم فصل از کی شروع کنیم کی رو پرسم اول من پرسیدم باشد فصل دوست داشته شما زنی من بهار تیرماه اشتباه نکردید بهار خوراک دوست داشته شما بریانی شیرینی خمیری یا تندی و تیزی توندی و تیزی هم دوست میدارم بریانی هم دوست میدارم شیرینی شیرینی میونه قدر نه خمیری هم قنه دوست می‌دارم. ما کم از همش درست همه رو نویستن توفه دوست داشته زلفیه توفای دوست داشته؟ بیشتر چه میخواید به شما توفه کنم بیشتر؟ خیلی من بسیار چیز میخوام ولی کتاب کتاب درست شما درست قید کردید ژانری که به زلفیه پسند است بیبوزد یعنی خوشتر از ژانری که به شما آن رو نقد در همون ژانر شما نقش بازید کدام ژانر است کمدی؟ نقص میشناختید دوگانه خود رو آرزوی زلفیه در آینده نزدیک چیست آرزوی من باید خونه رو تعمیر کنم و پسرم رو زنتیم درست تو برای یک ماه پیش با فکرم همین چیزا محکمه یا ما میکردم پیش ایجاد کرده بودیم ایجاد کرده بودیم شغلی دوست داشته شما شغل دوست داشته من خوبی خوبی شغل کتابخوانی خوبی است بله من همین شغلم همین است درست قید کردید رنگ های پسندیده زلفیه رنگ های تاریک هستند یا رنگ های روشن بهترین تماما اشتباه نکردید فقط توفه رو با تو تیرمان رو میگیری. یادآور نشد توفه رو باز شما دیدی میگیرید من 100% چه میدونم молодец تو با باز گپ کلمه نیست دیدم شما من چه میدونید گوید شروع میکنیم فصل دوست داشته ماه پیکر اصلا هر چهار فصل دوست میدارم ولی زیادتر تیرماه را اشتباه نکردم فقط که هم بهار رو هم تیرماه رو یعنی نقطه گذاشتن خوراکی دوست داشته شما خوراک دوست داشته من اون چیزی که وابسته به گوشت است بریانی بله شیرینی رو دوست نمیدارید شیرینی رو پیش بسیار دوست می‌داشتم حوز خیلی کم استفاده دوست می‌دارم می‌داری دروغ نگو نه. فقط پیروژ نمیبری خونت با آخه میبرم یک که حواسم میکند
бо ҳамонам меистад. рангҳои писандидаи мопайкар рангҳои торик ҳастанд ё равшан? ҳар хел. бештар чӣ гуна рангҳоро, яъне либос аз либоса бошад, аз чӣ бошад ба бар мекунед? маслан торик. торик? ба фикрам ки ту рангин мепӯшӣ фақат. Охир торик ё рӯшан гуфта. рӯшан охир. Ман бисёртар сиёҳ. Эвой. боз як иштибоҳи дигар. ё шояд мопайкар махсус карда истодааст ки шумо соҳиби тӯҳфа нашед. Не, чива? Не, мо тӯҳфаро папалам мекунем. тақсим мекунем. вақти эҷод кардане? мопайкар кадом нақшашро дӯст медорад? аз театр ё аз кино? аз театр. аз театр зиёд фарёди ишқ, шоҳбону. ман навиштам Альберт Камю. аму занем кампир. вай бисёр дӯст медоштем. Не, вай акун чӣ гӯям? вай буд. Вай буд. бештар дар бораи ҳамун гап мезадӣ ки ҳамуно бояд ки аз нав барқарор кунем. нав барқарор кунанд, лекин ин иштибоҳ мегӯям, фарёди ишқам ин тамоман дигар. тӯҳфаи дӯстдоштаи писанди, тӯҳфаи писандидаи мопайкар? парфюм, духе, атар. орзуи мопайкар дар ояндаи наздик чист? орзуи ман орзуҳо бисёр ҳастанд. ҳамоне ки ба наздикӣ муҳокима карда будем. ёрдам лозим нест. орзуи ман соҳиби хонаи худам шудам. беҳтарин таманно мекунем ки шумо ба орзуҳои хеш бирасед, вале боз ҳам шумо иштибоҳ кардед. ду коғазчаро пешниҳод мекунам ки як филми дӯстдоштаи худро менависед, ба ман медиҳед коғазро. шуд? ва дар хотир медоред ки кадом филмро навишта ба ман додед. ҳамун филмро бо имову ишора ба Зульфия нишон медиҳед, то ин ки Зульфия номи филмро баланд бигӯяд ки кадом филм аст. Бо имову бо ишора фақат. ман бояд ёбам. шумо филми худамон. филми касе ки бошад, филми дӯстдоштаи шумо бошад, ки шумо тавонед онро фаҳмонед бо имову ишора. набинед аз якдигарро. не намебинем филми дӯстдоштаи. ман аз они худам менависам. ой қадар ман филмро бисёр дӯст медорам. мегӯед ки дар имтиҳони вай бошанд, давраи донишҷӯӣ ки бояд ба донишгоҳ дохил шудан бигузаранд. бо тоза мо фикр дорем ки чӣ хел бад вая нишон медиҳем. ҳамона фикр кард. не филм бисёр аст. ман метавонам яке аз филмҳои дӯстдоштанима вай кунам, бинависам. мани нависед якеашро. аз ки шурӯъ мекунем? аз ёро? не, аз шумо. давай. марҳамат. бо имову ишора ҳамин филме ки навиштед, бо имову ишора фаҳмонед ки номашро мопайкар ба ман бигӯяд. сафари ҳавоӣ. ҳамин шаҳргӯ кала бой хеле мусиқӣ. Тун 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 тун. хуб, акнун аз мопайкар. давай. ман ба як румол тетохем. коре кунед ки наёбад. азоб кашад, азоб кашад. шаб хоб наравад. дар охир бояд як кас ғолиб барояд кун. хай. рӯзи замонавӣ? рӯзи ман? хали нишон додагӣ. ман нишон додагӣ будам? фаромӯш кардӣ? нафаҳмидам. ассалому алайкум. Ассалом.
акнун лаҳзаи ҳассоси барнома шурӯъ мешавад. Яъне даври охир аст. хоҳиш мекунем қутиро биёред. Шумо дастони худро ба он қутӣ дароварда, он чизе ки яъне он ашё ё он ҷондоре ки дар қутӣ аст, шумо ламс мекунед. ва нодида ламс мекунед ва мегӯед ки дохили қутӣ чӣ аст. ҳардуямон ламс мекунем. ба навбат. Ба навбат. Ба навбат. омода ҳастед? бале. марҳамат. шумо нагӯед, шумо нигоҳ накунед. чикор кунам нигоҳ инам? накарда дастону дохили анамиш сурохӣ меандозем ва муайян мекунем ки онҷо чист. мумкин ава ма букашам? Зиндаe, мурдаe? мумкин нест. Букашида мумкин нест? ду даста андоз. Бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. На газа бо ягон чӣ? газат заҳр надорад. Ту якум. Не, шумода мумкин нест. навбати шумо нест. Ман даровардам. шумо барореду нагӯед ки чист. Всё, ман намегӯям чист. Не опасно. намегӯям не опасно. Дасти ма ман ёфтам чие? чие? чист. Гӯяме? бале, Китоб. бошад. шурӯъ мекунем. бале. вале дастома надорам. дароред. дарорам. ламс кунед ва фаҳмед ки чӣ аст. чаро нигоҳ мекунед? аслан ҷондор бошад бӯй худаша дорад. ва шумо бӯйро ҳис мекунед? ман одами зинда меем. ҳозир ҳамин бӯй ягон бӯйро ҳис карда истодаед? ҳозир бӯй дар назарам атр. ин бӯй атри ман аст. бӯй атри ту? хай. бивӯй. сто. омад хазида. ино ду тарафа мана вай карсодин. девички. марҳамат. биё ман дастама дарорам. не аку ту дидӣ да онҷо чи аст ба не фикрам? ман надидам. ома гуфтам ку атр. 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 мо аз шумо ташаккур мегӯем ки ба барномаи мо иштирок кардед ва мақсади даъвати мо ҳамин буд ки мо ва мухлисони шумо бинандаҳои азизи телевизиони синамо аз дӯстии шумо боз ҳам хубтар воқиф шаванд ки яъне дӯстии шумо то кадом ҳад аст ва чӣ гуна дӯстӣ доред. бигзор ки барои дигарон низ барои ҷавонон низ дарс ибрат шавад ки дӯстӣ бояд чӣ гуна бошад. ва ташаккур мегӯем ки ба барномаи мо иштирок кардед. ташаккур ба шумо нест. барнома зарраям ба худи шумо писанд омад? барнома хеле ҷолиб буд. барнома саволҳои бениҳоят гӯем ки худи мо мунтазир набудем ин гуна саволҳоро ва бо як хушҳолӣ гузашт, бо як шӯхиву бо як меҳру муҳаббате ки буд. фикр мекунам ки тамошобин бояд баҳои худашро гузорад. вақте ки баҳогузорӣ шуд баъд мефаҳмем ки барнома дар чӣ сад аст. ба тамошобин хуш меояд намеояд. чун шумо дӯсти содиқ ҳастед ба ҳамдигар, биёед як тавсияи хуб барои бинандае ки ин лаҳза моро тамошо мекунад, як тавсияи хуб барои дӯстӣ, барои рафиқӣ, барои дугонагӣ яъне медиҳем то ин ки барояшон тавсияи хуб шавад. медонед дӯстӣ дар он нест ки ман гуфта будам ту хушҳол бошӣ ва дӯстат дар наздат бошад. дӯстӣ ҳамон гуна пайдо мешавад вақте ки муддати чанд сол зулфиям гуфта буд мо агар ҳамдигариамонро 6 моҳ ҳам набинем аз ҳоли ҳамдигар хабар дорем. дӯстӣ ҳамон аст ки вақти рӯ ба рӯ нишаста мисол камбудии ҳамдигарро мегӯӣ, на ин ки аз пушт ин ҳарфҳоро мезанӣ, балки дар рӯ ба рӯ нишаста бо дӯст оиди ан ҳамон гӯям ягон кори ношояме ки нисбати ту дӯсти ту кард ҳамон гап мезанӣ. яъне дӯстӣ он не ки ту чӣ гӯянд такаббур бошӣ. дӯстӣ он не ки ту гӯӣ ки ин қадар ту зебо ин қадар ту хушӣ баъд пас ки гаштӣ гӯяд ки афти ина бин, яъне ана ин дӯстӣ нест. дӯстӣ ростқавлиро мехоҳад, дӯстӣ меҳру муҳаббатро мехоҳад, дӯстӣ вафодориро мехоҳад. ва ман гуфтанӣ ҳастам ки дӯстӣ байни зану мард ёки зан бо зан, мард бо мард, дӯстӣ бояд дӯстӣ тозаву пок бошад, самимона бошад. бале. шумо чӣ маслиҳат медиҳед? ман ба он
тамошобиное ки ин лаҳза ин барномаро тамошо мекунанд мехоҳам бигӯям ки агар шумо дар зиндагиятон як дӯст дошта бошед пас шумо хушбахттарин одам ҳастед ва ин дӯстиро нигаҳ доред, барое ки дар ин сол дар ин замон дӯсти асил пайдо кардан хеле мушкил аст. ман таҷрибаи зиндагӣ дорам, барои ба шумо мегӯям. беҳтарин. хуб, мо бори дигар аз шумо яъне миннатдорӣ мекунем ки шумо ба барнома иштирок кардед ва ҳамон тӯҳфаҳое ки дар дохили анамон қуттӣ буду шумо ламс кардеду яъне ёфтед ки дар қуттӣ чи аст, ин тӯҳфаҳои писандидаи шумо аст ки мо аз пинҳонӣ аз шумо пурсида будем ки ки чиро дӯст медорад ва яке гуфтед китоб, дигаре гуфтед ки атрро дӯст медорад. аз ин рӯ мо нахостем ки шумо битарсед аз он қуттиҳо ки дар он ҷо ягон ҷонвар аст ё ягон хазанда аст. аз ин рӯ чун шумо зан ҳастед, занҳои ҳунарманд, занҳои ҳунарпеша, занҳои нозуки мо ҳастед, мо хостем ки шуморо болида созему, натарсонем. зинро хоҳиш мекунем ки тӯҳфаҳояшонро биёранд. ин зарраи барои хушҳолии шумо аст. ташаккур. саломат бошед. ин тӯҳфа аз ҷониби мо аст, ҷониби телевизиони Синамо тақдими шумост. консерт хонобод бошед ва худо кунад ки дӯстии шумо пойдору ҷовидонӣ бошад. ман мебинам. бинандаои азиз, ин буд барномаи суҳбати ёрон бо ҳунарпешагони маҳбубу машҳури театр ва синамои тоҷик Мопайкар Ёрова ва Зульфия Содиқова ки умедворем тӯли чанд лаҳзае ки бо ҳам будем беҳтарин лаҳзаҳоро сипарӣ кардед. агар заррае тавонистем таби шуморо болида созем, пас тансиҳату хонобод бошед ва ҳамеша дӯстони содиқро дар бари хеш дошта бошед. хайр.